Johannes Paulus II. Sprach oft über Neuevangelisierung und auch Benedikt XVI. Spricht dasselbe. Wie nehmen Sie das? Prečo? Čo je jej podstatou? Was ist Grundsatz? Also bei der Neuevangelisierung geht es darum, dass wir bereits christianisierte Völker, die ihren Glauben verloren haben, wieder mit Christus in Verbindung bringen. Takže zmyslom novej evangelizácie je, aby sme národy, ktoré už boli evangelizované, ale stratili vieru, aby sme ich znova privedli ku Kristovi. Sonst ist Evangelisierung, wenn ich mit afrikanischen Völkern in Kontakt trete, die das Evangelium noch gar nicht kennen. No evangelizácia, keď prichádzame ku africkým národom, ktoré ešte nikdy o evanjeliu nepočuli. Neuevangelisierung ist für uns wichtiger, aber ist auch schwieriger als die ursprüngliche Evangelisierung. Nová evangelizácia je dôležitejšia, ale aj ťažšia ako tá prvá evangelizácia. Die Kirchenväter sagen, auch die Heilige Schrift, die Sünde wider den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Svätí otcovia hovoria, že hriechy proti Duchu Svätému sa neodpúšťajú, nebudú odpustené. Also wenn ich Christus habe kennengelernt und ich verrate ihn, ist das sehr, sehr schwer, ob der nochmal zu bekehren ist. Keď som Krista spoznal a potom som ho zradil, tak to veľmi, veľmi ťažký hriech a či je vôbec ešte dosiahne odpustenie. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Ale pre Boha nič nie je nemožné. Deswegen müssen wir es versuchen. Preto musíme to znova pokúšať. O rok bude synoda celosvetová o novej evangelizácii a bol vydaný dokument, na ktorý majú odpovedať biskupské konferencie, diecézy, rehole, hnutia. Prichádzajú nejaké odpovede do Vatikánu? Also nächstes Jahr soll eine Synode über Evangelisierung sein und viele dieser Institutionen, Kirchliche, sollen darauf antworten und einige Antworten kommen schon im Vatikan. Natürlich, wir Deutschen haben schon unsere gemeinsame Antwort nach Rom geschickt. Prirodzene, aj naša biskupská konferencia v Nemecku už poslala správu do Ríma. Ich habe schon 8 Bischofssynoden mitgemacht. Už som 8 biskupských synodiev, alebo spolupracoval som na nich. Ich erwarte von einer Synode keine Wunder. Na biskupskej synode neočakávam žiadne zázraky. Sondern es hängt davon ab, ob in den einzelnen Diözesen sich eine Gruppe Menschen findet, der Bischof, Priester, Laien, Rundfunk, die davon dieses Feuer, was in der Synode angezündet worden, dass sie sich anstecken lassen und dieses Feuer weitergeben. Ale závisí potom od biskupov a vôbec od kňazov a všetkých tých krémí cirkevných aj od rozhlasu, či dokážeme potom ten oheň, ktorý sa zapálil na synode, či dokážeme ďalej odovzdať a zapáliť tých ľudí. Ich glaube, wir brauchen keine Methoden. Nepotrebujeme žiadne metódy. Aber wir müssen uns deutlich machen, dass Christus, den wir empfangen haben, musíme byť veľmi si vedomí toho, že Krista, ktorého sme prijali, dass der nicht in meinem Herzen als Gefangener sein will, že nechce zostať v mojom srdci ako zajatec, sondern dass wir ihn rauslassen müssen. Ale musíme ho jednoducho teda vypustiť. Durch das gute Wort, cez dobré slovo, durch die gute Tat, cez dobré činy und durch die Begegnung. A potom aj stretanie. Sehen Sie mal, die erste Bezeichnung, die Heiden den Christen gegeben haben, tá prvý znak, ktorý dal teda liečiaci Kristus, uzdravujúci Kristus, noch im 1. Jahrhundert, ešte v 1. storočí, die Christen nannten sie die Anhänger des neuen Weges. Kresťania sa nazývali prívrženci novej cesty. Über Wege reflektiert man nicht und spekuliert nicht. Die Wege müssen gegangen werden. O ceste človek neuvažuje, lebo to nemusíme kontemplovať, ale po ceste už musíme kráčať. Und deswegen sind die einzigen Körperteile des Menschen, die einen Terminus technicus Christianus bekommen haben, die Füße. Takže že pretože musíme kráčať, takže ten prvý terminus technicus pre kresťanov je, že teda kráčajúce nohy.
Die heißen Pedes Apostolorum. Čiže nazývajú sa Pedes Apostolorum, čiže šľapaje nohy apoštolov. Also die Füße, die mich tragen, Nohy, ktoré ma zur nosia Schwester und zum Bruder, um ihnen das Evangelium zu sagen. ku sestrám a ku bratom, aby som im priniesol evanílium. Wir sind in Deutschland zumindest eine sitzende Kirche geworden. V Nemecku sme sa stali takou sediacou cirkvou. Aber keine laufende Kirche mehr, keine Wegekirche Ale mehr. už sme nie tou chodiacou, tou bežiacou cirkvou. Weil wir eine sitzende Kirche geworden sind, sagt man, die modernen Heiligen bekommen ihre Heiligenscheine nicht mehr auf den Kopf, sondern woanders hin. Takže potom tá moderná cirkev, že už ten znak svetosti už nemá nad hlavou, ale niekde teda inde. Sie wissen wo. In Deutschland, das gibt es auch in allen Fragen, wenn sich Menschen begegnen, sagt man, wie geht's? Oder war Bennett? Ja. Že sa pýta, že ako sa máš, alebo teda po taliansky la bene, že teda dobre. Das ist ursprünglich eine Bezeichnung, ein Erkennungswort, wenn Christen einander begegnen. A to je vlastne taký znak toho pozdravu, keď sa kresťania navzájom stretli. Denn das waren ja Anhänger des neuen Weges. A to bolo vlastne taká upomienka na tie nové cesty. Den hat man nicht gesagt, wie sitzt oder wie liegst, sondern wie geht's. Nepýtali sa, že ako sa ti sedí, alebo ako sa ti leží, ale ako sa ti to ide, ako sa máš, ako ideš. Und ich habe nicht Angst vor der Zukunft, wenn wir wieder mehr auf unsere Füße, ach, wenn wir eine Kirche des Weges werden. A tak preto nikdy nemám starosť o budúcnosť cirkvi, keď potom stojíme na tých nohách a keď vieme kráčať, a nielen sedíme. A posledná otázka, tretia. No, dritte Frage noch, die letzte. Ján Pavol II hovoril, že Slovensko je veľkou nádejou pre novú evangelizáciu. Myslíte si to aj vy? Johannes Paul II. Sagte, Slowakei ist eine große Hoffnung für die Kirche. Denken Sie auch Sie daran, dass es so überzeugt sind, dass dafür die Slowakei spielt eine Rolle? Total. Jedno slovo, že totálne. Gucken Sie mal, ihr seid ein begabtes, kleines Volk. Pozrite sa, vy ste teda nadaní a dobrý národ. Von einer gewissen Homogenität. Poznačení určitou homogennosťou. Und ihr seid innerhalb Europas angesiedelt zwischen Tschechien, Ungarn, Russland auch schon, nicht? Geograficky ste sa kde si usadili medzi Českom, Maďarskom a Polskom. Ihr seid wie, ja, Polskom, ihr seid wie das Scharnier an der Tür, die vom Westen nach dem Osten aufgehen oder nicht aufgehen kann. Čiže vlastne akýmsi takom moste medzi východom a západom. Und wenn das diese Scharnier nicht, wenn es dauernd quietscht und schwer aufmacht, muss man es ölen. Že keď je na týchto prechodoch, že začne to nejako vrzgať, tak potrebuje sa to naolejovať. Das erwarte ich von euch Slowaken. A toto očakávam od vás, Slovákov. Und darum mache ich immer eure Sorgen zu meinen Sorgen und eure Freuden zu meinen Freuden. A preto robím vaši starostiami moje starosti a vaše radosti mojimi radostiami. Ďakujem pekne. Otec kardinál. Prosím.